ku migabane itandukanye. Inkono ihira igihe ni ikingiki. Aha turi ku mugwa mukuru i Nairobi ku kibuga mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta International Airport, aho twaje gufata umushitsi umwe rukumbi dufite twanaje gutega umaze igihe yiteguwe hano muri Nairobi. Ntago ndije nyine ndi kumwe na Aimable TikTok. Aimable, n'amahoro? Turi amahoro, tumeze neza, ntacyo tutamera neza, n'ibyishimo kwakira mushi wacu Jori. Yego, tumeze neza. Alexandra aka Jori kuva mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu yageze hano, twaje kumwakira. Murabona imbaga y'abantu ingana gutya yaje kumwakira. Mbere yuko turasa mu bikorwa byamuzanye, turabanza tumuhe ikaze. Ndakeka ko ku buhanga bw'ivyuma bari kudukurikirana. Jori, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Ni igihe tutazi, ariko uko biri kose ni kirekire, abantu bari kwiteguye. Nawe hano haraba warukumbuye, hari ababyeyi twabonye muri emotion zitandukanye. Wiyumva ute kuba ugeze kuri land yo muri Nairobi, Kenya? Ndanezerewe cyane. Ni karibu ariko, ni karibu. Murakoze. Tukwakiriye uvuye ku butaka bw'iwabo na Igo, uvuye mu yihe state? Phoenix, Arizona. Tuguhaye ikaze rero. Aha uri kumwe n'umuryango, uri kumwe na coordination irimo gutegura ibikorwa byawe bitandukanye biri bunyure no ku ma TV atandukanye. In short, niki cyakuzanye hano? Ndabizi ko ari byinshi muri private, bamushize muri courts, ariko hari igikorwa twabonye flyer hanze ivuga igikorwa gihari. Flyer mwabonye ni igikorwa twateguye cyo gusangira, cyari kuba kuri Christmas, ariko kubw'impamvu twashatse gusangira n'abapfakazi n'abana babo b'imfubyi, hamwe twese n'umuryango. Icyo gikorwa aho kiri na venue, ibyo biraza kubazwa coordination. Ndi kumwe na Aimable. Niki wabaza umushitsi twakiriye hano? Umushitsi twakiriye ubusanzwe abantu bamuzi kuri social media, afite Instagram akoresha, afite YouTube channel, akunda gukora ibiganiro. Ariko rero kwakira umuntu nk'uyu nguyu, nubwo turi kumwe na famille, ariko ahangaha ni media, rimwe na rimwe hari igihe ubona ibintu yambaye. Mu kanya twari ko tuganira na coordination, ducishamo akantu tugiye gusoza ngo ni umukirekazi. Ni femina y'umukire, yambaye neza cyane. Usibye ko biragoye wenda nkubwiye ngo ikoti rigura ngahe, ariko we biroroshe kutubwira uburyo yipanze uyu munsi, kubera ko yarazi ko ari buze kuri kamera. Yego, ntago ibyo yambaye ni byiza, akeza karigura, ariko turi hano mu gikorwa. Reka turasaba umuntu kuri coordination twaye kurusha umushitsi atwegere hano atubwire ikijya imbere, please, hafi n'umushitsi, nibyo byaba byiza baje muri frame. Yego, hano Olivier ni umuhanzi muzi kuva muri byura kugeza ahangaha, nanone aracyari ku gicaniro. Tuguhaye ikaze, hanyuma tubwire ikiri imbere ndetse n'igikorwa murangaje imbere. Igikorwa icyambere turashima Imana ko umushitsi twari twiteze Jori yamaze kugera hano. Mu by'ukuri nta kindi twateguye gikomeye gihambaye, nico gusangira n'abapfakazi uyu mwaka utararangira, twinjira mu mwaka w'ibihumbi 2025. Rero birateguwe, bizakorwa tariki 30 saa 5 hariya Umoja kuri Davana Hotel. Rero abapfakazi baramenyeshejwe, ndetse hariho n'abandi batumirwa n'abanyamakuru. Ubwo rero umushitsi wacu yageze, nta kindi igisigaye ni igikorwa nyirizina tuzakora kuri uriya munsi. Murakoze. Hari ibibazo turi bubaze nyiri bwite, ariko namwe hari ibyo turi bubaze. Abapfakazi muri kino gihugu ari abapfakazi benshi, mwaselectinze gute umubare runaka mufitiye ubushobozi, ndetse n'uburyo kimwifuza kuzasangira nabo mu buryo bwagutse? Murakoze cyane. Dufite umushitsi wacu niwe wabisobanura cyane, ariko nanje ndabizi. Uyu mwaka twagendeye ku bapfakazi bakiri bato. Urabizi dufite kategori nyinshi z'abapfakazi, hari abapfakazi bamaze imyaka myinshi barapfakaye, ariko muri uyu mwaka twashatse kwegera cyane abapfakazi bakiri bato, nibo cyane twibanzeho. Rero dufite abapfakazi, twaselectionye abapfakazi barenga 40. Abo nibo tuzakorana nabo uyu mwaka, ariko ndizera ko umwaka utaha tuzaba dufite benshi. Ubwo ni tariki 30, ndakeka ko ababaye selected hari ku buryo kimwe abamenyesheje. Ni saa 5 kuri Davana Hotel, iri hagati ya
Greenspan hari muri roundabout ndetse na roundabout ya Manyanja aho ni hafi ya Kayole ndetse na Umoja ubwo abamenyeshejwe bazaza ku gihe. Reka nibarize nyiri bwite niko kamaze dufite hano kugira ngo utekereze gusangira n'abapfakazi kuri no Christmas. Inspiration byaje gute byibuze ibyo twamenyesha abantu ndabizi ko tuzabiganiraho mu buryo bwimbitse muri function ariko nanone twabisangiza benshi bari dukurikiranye none hanga. Ndumva ngiye mu magambo yo gusobanura ngo inspiration yaje gute byantwara wenda umwanya ariko ni igikorwa cy'urukundo nifuje ko nari maze imyaka 11 muri Amerika no kuva mu Buhinde no muri Amerika byose ni imyaka 11 ni igitekerezo chanjemo nifuza ko umunsi nzataha nzasangira n'abapfakazi n'imfubyi.